Gino. Gino. Aký máš z toho pocit, Gino? Tak víš, všechno je tam jenom taková. Aký máš ty z toho pocit, Gino? Ja sa s nimi len hrajú. Sa s nimi hraj, zrušený. Je do piči už. Všechno je to jenom taková hra. Všechno je to jenom taková hra. Já se s nima hraju. Víš. Zrušený. Tak toto tu je nová profesionálna hollywoodská hviezda. Jay-Z 302. Jay-Z Svíťo. Jay-Z Svíťu Lazar Angel. A toto je jeho sekuriťák Belmondo. Dneska si dával série s 10-kilovým kotúčom na zhyby. Čo nám na to poviete? Belmondo. Zatiaľ nič. Čo vravíte na Piňov pokrok v posilke? Nevyzerá ešte lepšie ako Peťo. Určite nie. Si ho videl? Mhm. Všechno je to jenom taková hra. Ty by si mal ísť už do posilky. Čo ja som bol dneska včera. Ideme hrať, chlapi, jedného syntolika. Ja si dám. Ty koko, to nerobíš do piči. Jakú šupu dal.